reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza muherereye hose. Uyu munsi turi kwa gatatu ni tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2026. Mwese mbahaye ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nimujyemerere mbabwire ko ya makuru rero tugiye kuyanzikira muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma. Makuru aravuga ko abazungu bageze Goma bagatungurwa na Alliance Fleuve Congo 23 mu bikorwa byo kurwanya Ebola muri Kivu zombi. Turaza kubabwira kandi ko kugeza ubu abari bafunzwe n'intasi nkuru ya 23 bamaze kurekurwa. Masisi abarwanyi ba 23 batangije imikwabo ikomeye mu duce twose bigaruriye ku munsi w'ejo. Turaza kurebera hamwe ko ibintu byifashe agahinda ni kose Igoma. Abantu bagera kuri 2 bapfuye urwagashinyaguro bakaba baguye mu nkongi y'umuriro yatse mu ijoro yararekeye amazu menshi akangirika. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kurebera hamwe bivugwa muri teritwari ya Rubero. Abantu bagera kuri 2 bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'urupfu rwa polisi bagera kuri 3 bishwe mu gitero cyagabwe ahangaha. Kugeza ubu tuvugana muri teritwari ya Masisi muri Rubaya ubu haracyagenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 nubwo imirwano ikomeje ukaza umurego muri ibi bice. Turaza kunyarukiraho turebera hamwe uko byifashe muri Masisi kandi Alliance Fleuve Congo 23 yongeye kwigarurira Kanyaru nyuma y'imirwano ikomeye. Abaturage bakomeje kugenda abikinga bahunga imirwano ikomeje kubera ahangaha. Muri aya makuru kandi agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV muraza kunyemerera tuze no kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Abaminisitiri bagera kuri 29 bamaze gushyirwa ku ruhande muri guverinoma nshyashya ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero nongeye kubaha ikaze. Reka nizere ko meze neza, nizere ko mwamaze kuhagera. Niba mwamaze kuhagera rero like ikeneye cyane, ariko kubashyashya ndabasaba ngo munkorere subscribe. Muraza kuba mugeze neza niba mubikora. Hanyuma abantu mwese mudukurikiye nkeneye like zanyu mu nkundire mu nterekereho like. Muraza kuba mukoze ibitekerezo ni mu bitambutse turaza kubinyuzamo amaso. Ndabashimiye cyane rero. Nimujyemerere dutumikire abadutumye, hanyuma mu kanya gato cyane duhite twanzikana aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mukada, ikaze ku Ibendera TV. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere.
hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Niba rero ufite ikibazo muri bimwe batubwiye haruguru, uramwandikira cyangwa umuhamagare. Muganga Nzito araza kugufasha ubundi ubuzima bugende neza. Niba umukeneye rero, ushobora kuba uri mu bihugu byo hanze, ushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda, fata telefone nkwereke ukuntu tubigenza. Ni ibintu byoroshye cyane. Kanda akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma 95. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp, hanyuma ubundi Muganga Nzito akagufasha ubuzima bugasugira bugasagamba. Bakunzi ba Ibendera TV, niba uhamagaye muganga wibukiye kumbwira yuko amakuru yavanye ku Ibendera TV kugira ngo promosiyo igenerwa abakunzi ba Ibendera TV nawe ntize kugucika. Bakunzi ba Ibendera TV rero, turinjiye ku buryo burambuye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mwamaze guterekaho like, nizere ko niba uri mushya wamaze guterekaho subscribe. Hanyuma reka nta gutinda twinjire rero. Abazungu bageze Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratungurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Umuyobozi w'agateganyo wa OMS muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Drian Ansia yageze i Goma aratungurwa ku rwego rwo hejuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima akaba ari umuyobozi wayo yatangaje ko abagiye gukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 mu bikorwa byo gukumira no kurwanya icyorezo cya Ebola gikomeje guteza impungenge mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kubona ubushake abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafite mu guhangana n'iki cyorezo. Nyuma yo gukomeza cyangwa se mbere yo gukomeza ni inkuru, nyemerera nongere ngusubize inyuma gatoya. Ku munsi w'ejo, koordinateri wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Corneille Nanga yagiriye uruzinduko mu kigo gishinzwe kwakira abanduye cyangwa se abahuye n'iki cyorezo cya Ebola. Ibi rero bikaba byatanze isomo rikomeye kandi ritunguranye, aho ibi byagaragaje ko Alliance Fleuve Congo 23 ifite ubushake bwo guhangana n'iki kibazo mu nyungu z'abaturage. Ibi bikimara kuba rero nibwo uyu muyobozi wa OMS yahise agira ibyo atangaza bikomeye cyane by'uko bagiye gukorana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi bikaba byatangajwe ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka i Goma, nyuma y'inama y'akazi yahuje umuyobozi w'agateganyo wa OMS muri DRC n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23. Abagiranye ibiganiro byibanze ku buryo bwo gukaza ingamba zo kwirinda no guhangana n'icyorezo cya Ebola muri utwo duce tumaze igihe twugarijwe n'umutekano muke n'ibibazo by'ubuzima. Ariko abikavuga yuko uyu muyobozi nabo yarayoboye batunguwe n'uburyo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo kwitwara muri iki gikorwa cyo guhangana n'iki cyorezo, mu gihe nyamara uyu muyobozi avuga yuko ngo bagiriye uruzinduko ahangaha bafite impungenge, bavuga bati aba bantu dufata nk'inyeshyamba, ese barimo kubyitegura gute, ese barabishoboye, ese bimeze gute? Bikaba bivugwa rero ko abo bazungu ngo bakigera i Goma batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yatangajwe nyuma y'iyi nama agaragaza ko impande zombi zemberanyije gukorana bya hafi kugira ngo ibikorwa byo kurwanya Ebola bishyirwe mu bikorwa neza
cyane cyane mu bice biri munsi y'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Kangoma 23 aho ibikorwa by'ubuvuzi n'ubutabazi byagiye bihura n'imbogamizi z'umutekano muke ni ikorwa y'imihanda. Kugeza ubu ngubu mu byo aba bombi baganiriyeho bemeranyije ko hagomba gushimangirwa gahunda zo gukumira icyorezo hakiri kare, gukurikirana abanduye cyangwa abaketsweho ubwandu, kongera ubukangurambaga mu baturage no koroshya uburyo ibikoresho by'ubuvuzi bigera mu bice byugarijwe n'iki cyorezo. OMS kandi yemeye kohereza ibikoresho byihutirwa birimo akitsi zifashishwa mu gusuzuma no kuvura Ebola, imiti, ibikoresho abikingira abaganga n'abaforomo hamwe n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bikorwa byo gutabara no gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Alliance Fleuve Kangoma 23 nayo yijeje OMS ko izatanga ubufasha bukenewe kugira ngo ayo matsinda y'ubuzima akore neza mu duce bagenzura, harimo kubungabunga umutekano w'abakozi b'ubuvuzi no korohereza ibikorwa byo kugeza ubufasha ku baturage. Iyi nama yahuje impande zombi ibaye mu gihe impungenge ku bwiyongere bw'indwara z'ibyorezo zikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice byibasiwe n'intambara n'ikorwa ry'abaturage ryatewe n'ihunga ry'abaturage ryateje cyangwa se ryatewe n'umutekano muke. Abasesenguzi bavuga ko bufatanye hagati y'imiryango mpuzamahanga n'impande zigenzura ibice bitandukanye bushobora kugira uruhare rukomeye mu gukumira icyorezo mbere y'uko gifata indi ntera. Ebola ni indwara yica vuba kandi yandura cyane binyuze mu gukora ku maraso cyangwa amatembabuzi y'umuntu wanduye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byagiye byibasirwa kenshi n'iki cyorezo, by'umwihariko mu ntara za Kivu, aho ibikorwa by'intambara bikunze gutuma ibikorwa by'ubuvuzi bigorana. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo rero bakomeje gusabwa gukaza ingamba z'isuku, kwihutira kwivuza igihe bagaragaje ibimenyetso bikekwa no gukorana bya hafi n'inzego z'ubuzima kugira ngo hakumirwe ikwirakwira ry'iki cyorezo gishobora guteza ibibazo bikomeye mu karere. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru. Ni amakuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, niba bamaze kugera hano ndongera kukwibutsa ngo unkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Abari barafunzwe n'intasi nkuru ya 23 butuvugana bamaze kurekurwa. N'abana bagera kuri 2 b'imanga buwitwa Vianney Kazarama bari bamaze igihe bafunzwe nyuma yo gushinjwa gutunga imbunda no gutanga amakuru i Kigali, bakaba bamaze kurekurwa nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abyemeza. Aba basore bari bamaze igihe bavugwaho gufungwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa Alliance Fleuve Kangoma 23. Amakuru avuga ko ubwo aba basore bari bafunzwe, bamwe mu bayobozi ba gisirikare batari bishimiye uburyo bafunzwemo. Umwe mu bazi by'ifungwa ryabo yaherukaga kubwira ibitangazamakuru ko bari bamaze igihe mu buzima bubi bwo gufungwa, ndetse umwe muri bo akaba yarakubiswe bikomeye kugeza akuwe amenyo.
yagize ati umwe yaramukubise amenyo yose amushyira mu kanwa, ubu bamushyize ibyuma mu kanwa, ubu yarwaye kanseri yo mu kanwa kubera ibyuma bamushyizemo. Amakuru kandi yavuga ko ikibazo cy'abo bana cyari cyaranagejejwe kuri General Sultan Makenga ukuriye ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 wagaragaje ko baziraga ubusa. Ni nyuma yo gufatwa bagafungwa bazira kuba umwe muri bo ngo yaragaragaye mu mashusho arashisha imbunda ubwo yari kumwe n'umusirikare w'ipeti rya Majoro Urinda Makenga bari mu birori byo kurasa umwaka. Kugeza ubu ngubu amakuru agira ati mu bigaragara umuryango wa Kazarama ntabwo awukeneye, abafitanye isano nawe bose barwaye ihungabana, abandi bari gushaka uko bajya i Burayi kwihishayo, ndetse hari n'abamaze kugenda batifuza kuzagaruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akakomeza avuga yuko ibi bikomeje gufata indi ntera, nubwo kugeza ubu ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 kuri aya makuru nta kisubizo cyangwa se ntacyo bari bayatangazaho. Ibintu bikaba rero byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, nimuyemerere aya makuru tuyerekeze muri teritwari ya Masisi. Barwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 batangije imikwabo ikomeye mu duce bongeye kwigarurira ku munsi w'ejo. Ni imirwano yongeye gufata indi ntera muri teritwari ya Masisi nyuma y'aho Alliance Fleuve Congo 23 itangarije ko yigaruriye ibice ku munsi w'ejo, duce tugera ku 10 twose. Ubu biravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangiza imikwabo ikomeye cyane. Amakuru akavuga ko hari gukorwa imikwabo rero kugira ngo harebwe wazarendo zose zikishe mu makaritsiye atandukanye, ndetse n'ibikoresho byose bahishe byose bivumburwe cyangwa se bishyirwe ku mugaragaro. Ariko ku rundi ruhande abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bakoze cyangwa batangije iki gikorwa cy'imikwabo mu rwego rwo kugira ngo bizere ko umutekano muri ibi bice bitandukanye byo muri Masisi umeze neza, bityo abaturage hatazagira ikibazo kibabaho. Bibaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindura isura, aho impande zihanganye zikomeje gutangaza intsinzi zitandukanye ku rugamba, mu gihe abaturage bo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zirimo ihunga, zirimo no guhungabana ku buzima bwa buri munsi. Ibi ikomeye cyane uteretse n'abanyuzamo bagatakaza ubuzima muri iyi mirwano. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Twerekeje i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni munyemerere mbabwire ko ubu tuvugana i Goma haturutse inkuru y'akababaro gakomeye cyane. Agahinda kongeye kuzamuka cyane ubwo abantu benshi n'abantu bagera kuri 2 bapfuye mu nkongi y'umuriro yatse n'inkongi y'umuriro yatse mu ijoro ryarayerekeye. Amazu menshi rero akaba yahiye mu mujyi wa Goma mu gace ka Mapendo. Habaye inkongi ikomeye y'umuriro mu masaha y'ijoro ihitana abantu 2 ndetse isiga ibyangiritse byinshi ku baturage bari batuye muri aka gace. Amakuru yatangajwe agaragaza ko uwo muriro watangiye ahagana saa 7 z'ijoro kwira mu buryo bwihuse hagati y'amazu yari yegeranye cyane aha muri Masisi. aha muri Goma. Abaturage rero baraho bavuga ko abagerageje gutabara no kuzimya uwo muriro
hakoreshejwe uburyo bwari buhari busanzwe, ariko umuriro ngo wari wamaze gufata intera wabaye mwinshi ku buryo byaje kugorana kuhagarika. Mu gihe cyo gutabara, bamwe bageragezaga gukiza ubuzima bw'abari mu nzu, bari mu mazu ahangaha, mu gihe abandi bakuragamo ibikoresho byabo mbere y'uko umuriro ubimarira ku icumu. Iyo nkongi yateje igihombo gikomeye kuko hari amazu menshi yangiritse burundu, ndetse imiryango myinshi isigara idafite aho kuba n'ibikoresho byo kubaho. Hari amakuru avuga ko nibura amazu menshi yafashwe n'umuriro mbere y'uko ibikorwa byo gutabara bitangira gutanga umusaruro. Abaturage bo muri Mapendo bagaragaje agahinda gakomeye n'impungenge bavuga ko bafite, bakavuga rero ko impanuka nk'izi zikomeje kuba nyinshi, aho rero abarimo kugenda batabaza basaba yuko n'ubundi bijyanye n'uyu muriro byakongera bikitabwaho. Kugeza ubu impamvu nyayo yateye iyi nkongi ntabwo yari yatangazwa ku mugaragaro, ariko hategerejwe iperereza kugira ngo hamenyekane icyayiteye n'ingamba zikorerwa n'ingamba zafatwa kugira ngo n'ubundi ibintu nk'ibi bitazongera gusubira kuba ukundi. Bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere twerekeze muri teritwari ya Rubero. Ubu tuvugana Rubero ibintu byafashe indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Abantu bagera kuri 2 batawe muri yombi nyuma y'urupfu rwa polisi bagera kuri 3 bishwe mu gitero cyatewe n'abaterabwoba, cyangwa se akaba ari igitero cyatewe n'abagizi ba nabi muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu 2 batawe muri yombi barakekwaho kugira uruhare mu gitero cyahitanye polisi 5 bo muri aka gace ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bo mu ishami rishinzwe kurengera n'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ku muhanda wa Butembo Amangirenjipa. Amakuru yatangajwe agaragaza ko icyo gitero cyagabwe ku cyicaro cya polisi bari mu kazi ko kugenzura urujya n'uruza rw'abagenzi aho ngaho. Ibi byatumye rero 3 bahasiga ubuzima. Amakuru akavuga yuko hari n'abandi bagera kuri 2 bakomeretse cyane, ndetse hari amakuru avuga yuko nabo bashobora kuba batakaje ubuzima. Nyuma y'iki gitero, inzego z'umutekano zatangiye ibikorwa byo gushakisha ababigizemo uruhare, maze abantu 2 bahita bafatwa abakekwaho kugira uruhare muri aya makimbirane yongeye kuba uyu munsi. Bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze no muri inkuru muri teritwari ya Masisi ahitwa Rubaya. Ubu aka gace karacyagenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko umujyi wa Rubaya ugikomeje kugenzurwa na AFC M23, nubwo imirwano n'igitutu cya gisirikare bikomeje kugaragara mu nkengero z'aka karere gafite amakaro kanini mu bukungu ndetse no mu bucuruzi bw'ibara bw'amabuye y'agaciro. Rubaya ifatwa nk'agace k'ingenzi cyane kubera ibikorwa by'ubucukuzi, cyane cyane amabuye nka colta n'andi mabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora ibintu bimwe na bimwe bitandukanye. Bakunzi ba Ibendera TV, rero murumva ko ibintu byahindutse bikajya ku yindi ntera.
yo ku rwego rwo hejuru. Reka dukomeje n'aya makuru kandi tuyakomereze n'ubundi muri teritwari ya Masisi. Ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo 23 yongeye kwigarurira Akanyaru nyuma y'imirwano ikomeye, abaturage bakomeza guhunga bikomeye cyane. Umujyi wa Akanyaru uri hafi ya Rubaya muri teritwari ya Masisi wongeye kugenzurwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC nyuma y'uko Perezida Museveni torewe kongera kuyobora iki gihugu muri manda ya 9. Uyu muhungu rero akavuga ko bidashobora kurangirira aho ngaho. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga yuko igiye gutangiza imikwabo ikomeye cyane, hanyuma kandi ikihaniza abo ku ruhande rwa leta ya Congo, ibabwira yuko ibyo bakomeje gukora bagaba ibitero ku baturage bo mu bwoko bw'abasivile bidashobora kwihanganirwa ndetse ko bidashobora kwemerwa na gatoya. Umujyi wa Akanyaru ukaba rero wongeye kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni umujyi nawo ukomeye kandi wa gaciro ku bantu abatandukanye. Reka nkubwire ko aya makuru ya Ibendera TV rero tuyerekeje mu gihugu cya Uganda. Ubu niho tugeze. Nyemerera nkubwire yuko aya makuru rero twinjiye muri iyi nkuru ikomeye ivuga yuko mu gihugu cya Uganda ubu tuvugana abaminisitiri bagera kuri 29 bose bashyizwe ku ruhande. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku munsi w'ejo yashyizeho abaminisitiri bagize guverinoma nshya y'igihugu cye batarimo amazina asanzwe azwi yaramaze igihe muri guverinoma ya Uganda. Mu mpinduka zabayeho abaminisitiri 29 nibo batasubijwe mu nshingano. Aba batasubijwe mu nshingano barimo Mathias Kasayija wari umaze igihe ari minisitiri w'imari n'igenamigambi, uyu akaba yasimbujwe Hari Musasizi. Kandi barimo General Tadi Jeje Ondongo wari usanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, wasimbuwe kuri uyu mwanya na ambasaderi Dr. Adonia Ayebare wigeze kuba ambasaderi wa Uganda mu Rwanda. Abandi ni Betty Amongi wayoboraga minisiteri y'uburinganire, umurimo n'iterambere ry'abaturage, wasimbujwe Letona General Kani Tumukunde Kakurugu. Hari kana General Tadi Moses Ari wari umaze igihe ari minisitiri w'intebe wungirije wa kabiri, we akaba yasimbujwe Dr. Crispus Walter Kigoga. Urutonde rwa minisitiri n'abanyamabanga ba leta Museveni yashyizeho ndagira ngo turunyuremo gatoya. Uwa mbere ni Vice President yitwa Honorable Jessica Rose Pere Arupo, ni Major retired. Hari minisitiri w'intebe akaba n'umuyobozi wa guverinoma mu nteko ishinga amategeko yitwa Honorable Robina Nabanja. Abaminisitiri ba guverinoma harimo minisitiri w'intebe wungirije wa mbere akaba na minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ni Letona Honorable Rebecca Nkadaga. Hari minisitiri w'intebe wungirije wa kabiri akaba n'umuyobozi wungirije wa guverinoma mu nteko yitwa Honorable Dr. Crispus Walter Kiyonga. Hari minisitiri w'intebe wungirije wa gatatu akaba na minisitiri udafite minisiteri yitwa Honorable Rukiana Kadama. Hari minisitiri w'uburezi na siporo yitwa Honorable Museveni Janet Kataha. Hari minisitiri muri presidansi ushinzwe ibiro bya perezida yitwa Honorable Bayemiri Babaranda.
hari minisitiri muri presidence ushinzwe umutekano yitwa Honorable Jimmy Mukwezi. Hari minisitiri muri presidence ushinzwe siyansi, ikoranabuhanga na innovation yitwa Engineer Asimwe Jona. Hari minisitiri ushinzwe umujyi wa Kampala n'inkengero zawo yitwa Honorable Mimsa Kabanda. Shite bakunzi ba Ibendera TV, undi washyizweho wagiriwe icyizere ni minisitiri muri presidence ya minisitiri w'intebe ushinzwe inshingano rusange yitwa Honorable Engineer Hilary Woneke. Umuyobozi mukuru ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya guverinoma mu nteko government chief wa wipe yitwa Honorable Justine Kasune Rumumba. Minisitiri muri presidence ya minisitiri w'intebe ushinzwe ubutabazi ibiza n'impunzi yitwa Honorable Samengora. Minisitiri ushinzwe Karamoja ni Honorable Rocky Johnny Baptiste. Hari minisitiri w'ubuhinzi ubworozi n'uburobyi yitwa Honorable Frank Tumwebaze. Hari intumwa nkuru ya leta Attorney General yitwa Honorable Samo Mayanja. Minisitiri w'ingabo n'abakozi mu ngabo yitwa Honorable Kijyowa Akiwanuka. Hakaba na minisitiri w'ingufu minisitiri w'ingufu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni Honorable Dr. Musenero Monica Musanza. Minisitiri w'imari igenamigambi n'iterambere y'ubukungu ni Honorable Hari Musazizi. Aba akaba ari bamwe mu minisitiri rero bagera kuri 30 bamaze kugirirwa icyizere na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ago twabarondora bose, ariko iby'ingenzi wamenya nuko hari bamwe bagera ndetse no kuri 29 bose bamaze kwigizwa yo. Ubwo ibyabo rero bikaba bigiye ku ruhande kugeza ubu ngubu tuvugana. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero mwari kumwe natwe, ni munyemerere mbashimire cyane. Ndabona nabitekerezo byanyu mwatambukije, ariko ntabwo nabura kubashimira. Ndabona abantu badukurikiye nubwo atari benshi cyane, ariko mwese mwakoze abadukurikiye muri aya makuru ndabashimiye cyane. Rero mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe. Njye nitwa Mukada, aha ni ku Ibendera TV.